ndaru hida donc annon ndaru hida ko jeudi jeɗen 22h 23h émission waɗete mais donc andi hande mari spécial plateau man ɗa hoorema à chaque fois c'est waɗi événement alliance de la sous-région Jama TV ƴetta initiative fof kala ko anda hoorema yahay wawa wonde tawata jama humpinete ko humpa ko na ƴetten ɗum c'est pour cela ƴetten hande dimanche comme janga ko ɗo 2 octobre donc andi artiste ɓe hewti Sénégal hande noon mi wowlata buy ko ma artiste ɓe ñoro mo wowla expliqué ko hon ɗum waɗi ɓe suuɓi le 2 octobre Dakar Sénégal surtout le groupe alliance de la sous-région président René président Marabari Bantiya yala wonde ko juuti e dorki Allah kala mo wala ko satti worɓe Allah itti oro jammoƴƴere sellina ɓe wawata ɓen en tout cas okkoraɓe maraɓe vraiment e salmini jama o fof e kaɓe wunda bela joni ka émission mo daaroyiɗa walla ka émission mo laaɓa e poyi walla ka émission mo hoti e Fouta par ce que ɗo gandi émission ji ɗi bela joni ɗi o créaɗi sa copie kiɗi tun gara yey arde e salmini jama o fof en arta e président Thiamala Bari Banti en avant taw en artu e ɓen monoɗa hoorema lagguide fof no andi fi makko aduna Allah fof no andi fi makko no faalamo yiide kadi hari buyiyimo kono wona face à face hikkanno wona face à face le 2 octobre ɗum ko holto watta maison de la culture de Sek Médina en face mairie Médina o walla ara hari 25 lanɗa ko on to woni école Médine ɓe hollama naata ɗum ko janggo si Allah no jaaɓi ɗum noon hombo woni fijande en toon walla comme wonde wadde sargal andina jama o on ɗon kañ kadi ko waɗanteɗo sargal par ce que ɓe neeɓi e musique on ɓe neeɓi e musique pastoral on ɓe neeɓi e musique Fouta Dialo on mais il faut que enen kadi si janade waɗani goɗɗo goɗɗum il faut arten kamene kadi waɗanenmo par ce que ɗum duwa sa yeeyi a heɓoye médaille koye artu kam maɓe jaɓɓoroma kadi médaille harayi reconnaissance o waɗi e salmini jama o fof avant tout d'abord président Thiamala Bari Bantigel assalamu aleykum waaleykum salam Dj masre ɗon e jam ko yettude Allah yetti Allah koɗe o hewti e jang ko télévision ko jam tun koni men tawi on e jam alhamdulillah merci président Malal hande ɗo mari hoɓɓe ɓenɗar ma hoɓɓe tedduɓe no woni no wayla wonande fiyoɓe seeɗa wonmi arte maɓɓe merci haray Dj ko adi kon taw e weltani ke Allah lanɗo tagguɗo en tawde nde ñalande ƴaɓɓanode duuɓi hewɗi mi weltani ke on onon Dj ɓen mi weltani ke responsable ɓe wonɓe ka nder Jama TV gaɓen wonɓe gollude gaɓen eɓe wonɗen compagnie ɗo en e ɗe golle depuis lebbi buy joni haray miɗo wiye Malal Bari jibinande Laguine miɗo daaki Sénégal o sayi ɗo haray komin ari ɗo hannde fillitagol komi fillino yeeso jama on andi ko ɗum nane waɗi si minni sa wowni ha mo wowluɗa on ari ɗa foti sappade mo donc haray ko enen arno ɗo ɗe yewtide e communauté guinéen communauté africain ɓe wonɓe vivre de Sénégal ɗo ɓen holluɗen ɓeɗen invité o Moko Ba meɗen artiste jo meɗen holluɗo en ɗengal holli en Moko Bankaku holli en kadi findini en kadi donc ko on wiyete Hadja Bintala Lisso e hande noon ɓa Allah waɗi o hewti ɓeynayi wondema ala ko ƴakkani jon ñiiƴe kono ma mi hewtita kadi ka jooɗinomi mi feni ɗon mi rewta ɗon kadi mi gongina haray miɗo ardi ɗo de équipe on e surtout ménageur makko on mo jogui histoire Bintala Lisso emo mari kanko kadi histoire mo wata détaillante en par ce que o mo yiyoton e mima mi yewta fi makko seeɗa ko fi hon mo goɗɗo wata fewde coñci makko ɗi yahi ɗi laaba ñande wiɗa coñci ma ɗum laaba hara mantani ke jama on haray ko histoire arta donc haray ko on woni ménageur men on ɓe innamo ono wiyete Mamadou Massi Diallo jibinande meɗen Laguine ko Moko Ba meɗen e côté ji ɗin kadi fof hako dinede si o hewtidi ɗo e Bintalali haray mi andini on ko koɗo jano heɓuɗen wano Hadja Bintalali hande himo tooli ka télévision Jama TV ɗo en yeetino jama on en noddirali Bintalali par ce que eɗen faala wadde concert en noddirali Bintalali par ce que eɗen faala tun no heɓiren mbuuɗi o mo unanali nene mo unani nene goɗɗo nanendi o faala ko dumo si tawi woni oɗo o yeehi ha o ƴentini ɗengal mengal o findini en haray no woodi enen kadi ko duwaɗen mo
mo unanaali nene muɗum unanoyi nene goɗɗo na nendi o faala ko ɗumo c'est-à-dire sa wallali adema on tawi ko goɗɗo go wonɗa wallode harayna baraji ko ɗaɓɓete ko wonɗa ɗaɓɓude donc haray oɗo e yiyetike jama o en noddiri almuɗo fi en heeɓu mbuuɗi en noddiri almuɗo fi waɗugol concert spectacle ji gono toon kono eɗen noddirimo saabu yen teddinmo anditanen mo golle ɗe o waɗi ɗen par ce que on ɗum landi goɗɗo garade ko saabu solde on ina ɗum garade na important ƴettugol tum peccal ngal yowa kawre balaji tawi a yoɓatake aɗa solde ala aɗa ko teddungal jama o joni noon mi ardi hande e ma so fayda mi ɗuuɗa komi yewtaga komi jooɗori ɗo komi seedintin komi wowluno kon jama o yiyanmi anda komi wowluno mi arti kadi mi fewtugol komi wowluno kon mi inna e hino komi wino kon haray ko teddungal communauté guinéen on fof surtout ambassadeur men on surtout kadi responsable ɓe men moyen guiné wonɓe ɗo ɓen surtout kadi yimɓe ɓe wonɗen e jinnudude ɗo tawa en hayso en kafa pays ko ma en kafa région kono heɗe wondi e maɓɓe e affaire honno wiyete jokkere en ɗanji ɗin fof hara eɗen toriɓe ɓe arɓe tawe ko wonɗen en moɓodirde fi waɗoal ngol o Hajja Binta Lali sargal kon ɗum ko janngo woni wonde le 2 octobre kadi centre culturel Douta Seck jama fopponotora yo noto hay DJ miɗo wawi ahadde ɗon tawa. Merci beaucoup président Mamadou Kotirawa men babirawa men bakka men ɓenne Massi Diallo no woodi komi faala e régime addana heɗoɗen ɗum ɗon si arten e Massi par ce que ɗo gandi ko Amadou Asora affiché gadi numéro téléphone o wawe yadde téléspectateur ɓe ka yaasi par ce que ɓe wuɗnama émission o régime joɗinan clip d' abord arten e Mamadou Massi par ce que aɗa andi piiji no piijinɗa ni ko an tuñe dewi maɗa donc ko ɓulu juuri ɓe fesinayo noon hannde kono ɓulu juuri ko Jamma TV ɗo par ce que hannde sawa sofe Ali assalamu aleykum. Waleykum salam. On jarama mbaɗɗon hiɗon e jaam. Alhamdulillah hiɗon e jaam moƴƴo. mi ala wonde inde mo sina yo présente la camma ko honko innete Mamadou Massi Diallo. Bon Mamadou Massi Diallo bon min salmini kala musidɓe yiɓɓe kala wonɓe darde ngal darogal miijo moƴƴo ɗum ko Jamma TV min salmini on goto kala inde mum e yettore muɗum kaw tooli e kaw fewndo o saa'i meɗen ɗo haray Jamma TV ko ya jento wele ndaara heɓa moƴƴere muɗum heɓa nafaji e muɗum haray min o musidɗo mon jooɗiɗo yeeso mon ɗo ko Mamadou Massi Diallo minete ko min jogiti satalde e tuggorɗo Hajja Binta Lali Sow komi wallittotoɗo fii no cosane men o wuuri taka leydi meɗen Guinée mi wonno directeur de production artistique super sélection fenɗo ɗo ni haray komi membre de l'INAMJI président de la KF coordination des artistes émérites du Fouta et président de la commission nationale d'identification des œuvres au bureau guinéen de droit d'auteur haray ko teddungal jama on joni noon ko noddango men nooti ko teddungal mum ko saati kon no laati ko saati kon no laati mi faami fewndo ka bureau de droit d'auteur ko onon jogiti ka ko postol jogiɗon noon min holli ka bureau guinéen de droit d'auteur hiɓe halfini men taskagol ndaara gila e film ha e livre windaɗo ha e gimol waɗangol taskagol ndaara an déclare ɗon est ce que ko an jeeyi e sa jatta goɗɗo est ce que a wujja est ce que a kansa min ndaara kay ko wolata nder ton ko ma ɓornanɗe maɗen ka clip siɗe hana yiyede fiita bonnu needi fayɓe men ɓen ko meɗen halfina nder loore kala clip rewɗo ka commission amen an e esiraɓe ma e mama ma e mawɗo ma e ɓiɗɗo ma on jooɗon no ndaronmo si o rewal ɗon noon haray min ala ko mi wawi
kono si rewi ɗon men sata ton men sata e men dara siko ko hani feƴƴude siko ko hana feƴƴude mais est ce que to rewal ɗo kay mo dowa feƴƴude par ce que kono jonna si rewal ɗon haray o fotta e yeeso ton e keppuɓe fiiɗum e conséquence menen on ko hanani men si feewa ko hollugol ma itti ɗum ɗo watta ɗum ɗo warra ni fiino famodirire fiino moƴƴira fiino yaaren yeeso ɓay ɗon anndi o culture e ɗi gimi waɗeteeɗi ma ɗi clip ji ko hunde nde anndanɗa hoore ma ko jannayde artiste ko messager imam on waajoto ko gangunal juulirde artiste ji on ko micro on ƴettata so yimi ma o tourni film ma a windi livre adna allah on fof yiyay ndaara intéresse o e muɗum ko foti noon hara ko feƴƴata nder ton ngo ko woni e needi e teddungal e maqama joni noon haray musidɓe yiɓɓe ɓay ko haray ko hewtini hen ɗo hannde ko fii o fedde 2 octobre 2 octobre duuɓi 65 woni bi Guinée hetti indépendant muɗum haray ɗum ko welo welo mawngo wonde wadde e joni noon mbeɗe wawno wonde Conakry toon kono alliance sous régionale présidé par président Malal Bari Bantingel kanŋe ka worɓe haray tigi tigi on kanko e association makko e ONG ji wonde Dakar ɗin fof e jama Guinée wonɓe ɗo ɓen fof e jama sous région ouest africaine on fof e dendanagal neɗɗanke wonɗo Sénégal ɗo no jaggi tambi ɗowtuɓe fii en sembi fii o anniversaire indépendance meɗen ɗum ko le 2 octobre haray noon ɓe watti ɗon honɗum Hajja Binta Laali Sow ko lampu saare ko lampu jama ko lampu aduna haray ko waliyu ɓale haray ko waajotoɗo ko wallifotoɗo ko hentinowo ka niɓɓiti fof ɓurtina ɓerɗe yimɓe weltina jama on waɗa moƴƴitina hakkunde ɓe sattede woni hakkunde muɗum fiyoɓe welɓe famodira joni noon Hajja Binta Laali gila fendo Diallo Yacine ha hettuɗen indépendance ha Sékou Touré laami Lansana Conté lonti Dadis Camara lonti Konaté lonti Alpha Condé lonti ha fendo ɗo ko transition wonɗen ko colonel Mamadi Doumbouya ɗi jamanuji laamu ɗo fof Hajja Binta Laali no cippirde fi culture Guinée o towna drapeau men on o jindi continent ji ɗin fof o tawama festival ji waɗi concert ji tourné Amérique Europe Afrique partout o yeehi o ɓanti fi naamu men o donc o wiyete ɓe fembimo France ɓe okkimo inde ɓe inni c'est l'impératrice de la chanson pastorale universelle donc haray ɗum ɗon ko hunde mawde ɗum ko a 2001 Zénith Paris oɗon ɓe jonnimo nden inde ɗon donc haray tigi tigi on noon golli ɗum ɗo fof hari o anditanaka moƴƴa ɗe golle makko homɓe no wonno anditanali mo na jama on en général jama on no wakkili no tambimo no yiɗimo yiɗanimo bermum o kono noon tigi tigi on andi leydi ko lamɓe leydi ndin haani e inde leydi ndin fof inde jama leydi ndin fof haani e wadde teddungal jonnita gollanɗo leydi ndi wano ni yawɗo felloyi fi ka l'armée ɗen andi si arti ko jonne grade ko jonne médaille de reconnaissance donc oɗo kadi ko soldat ko waɗɗo cippiri fiyo culture men o ɓanto fiyo fi meɗen ande fiyo meɗen fi meɗen o yo jalbu donc haray ko handunoɗo e médaille ji gila min o gila fin de porte o fuɗɗi ɗum haray on sa Diallo Yacine ko député à l'Assemblée territoriale française on sa o fuɗɗi ha hande himo wondi e meɗen gimi makko ɗin no ɓuttinde ɓerɗe no welnude ɓerɗe no kala sa jentike gimol Binta Laali taway woni a nanay pular woni a nanta pular a taway no wele ka sondu wonkil maɗa joni noon ko fendo o saayi ɗo o laamiɗo transition on ɗo colonel Mamadi Doumbouya o calculi o inni ha ɗum ɗo lagine ñawlike o nenirawo meɗen ñamande mawde joni noon mi jooɗiki ka jullere laamu ko transition ko gonga kono ɗo jooɗi jullere laamu miɗo fewjude fi Guinée fof fenɗo simi signi yo moƴƴu moƴƴana Guinée fof Allah dan ɗum signude ko boni bonana Guinée fof fendo saayi an hon ɗo mi wattay nden faljere ɗum mi moƴƴintina mi fewna ko on sumanti o inni joni Hajja Binta Laali no foddi e honneur gogo on o inni o accirni ɗaɓɓugol taxi ma ƴawa e auto e tosokoy o ƴetti saabi auto inde leydi Guinée ndin e inde jama Guinée on fof o watti e sooke makko wonni noon hakkunde nene e ɓiɗɗo kadi mo suɓike Hajja Binta Laali nene makko personnel ɗum noon waɗi hakkunde maɓɓe o watti ɗon honɗum ko haani kon tigi tigi on o waɗimo o ƴetti ko wiyete kon
médaille mawɗo ka leydi meɗen ɗum woni élèvugol on tigi o rang de chevalier de l'ordre national de mérite de la république. Donc haray koye andu ɗum noon ko hunde mawnude joni ɓay noon Hajja Binta Laali hewta e ɗo on tina e on médaille joni noon ressortissant ɓe ɓen e alliance on indi joni ɓay ko feddi 2 octobre Dakar ko Carrefour, Dakar ko leydi moƴƴiri, Dakar ko leydi Sénégal ko leydi teddungal, leydi jaɓɓotoɓe werna ko ɗum wiɗo pays de la teranga. Joni noon ɗo no moƴƴi, ɗo noon ko parfum, ɗo noon ko fleur, joni noon ɓe inni ressortissant guinéen on no heewi ɗo e ouest africaine no heewi ɗo, africaine fof e aduna Allah fof no ɗo. Yo alliance on invite ɗo Hajja Binta Laali waɗen fête 2 octobre on Dakar ɗo, waɗen welo welo centre Douta Seck, kamɓe kadi ɓe jagga ɓe tambo ɓe holla jama on fof no weltani gouvernement on e président waɗanɗo mo médaille on ɓe holla kadi on médaille ɗo waɗaɗo ko jama Guinée on fof waɗi mo, kamɓe ressortissant wonɓe Sénégal ɗo ɓen tawta kadi e kala siɓɓe yiɓɓe maɓɓe sabodiraɓe sous région ouest africain o ɓe tambo ɗum noon ko ɗum woni le 2 octobre soirée de célébrité, soirée d'honneur, soirée de respect, soirée de reconnaissance et de l'excellence au centre Douta Seck, ici même à Dakar. ɗum ko janngo hawrata tenante piquante sonnante aray ko ɗum won ton ko teddungal jama o kala momi feggi e mum yo yaafo kono aray si faljunde waɗi ko woluɗo falji kono imminande nden koko moƴƴi imminira ko teddungal meɗen noon Hajja Binta Laali Allah subhanahu wa taala on no waɗi e makko dokkal mawgal ko lampe ko koodere aray ko teddungal moɗon ono noon Dakar ono noon Sénégal miɗo andi on jaɓɓoto o ɓayɗo woymo jaɓɓade miɗo andi on teddinayi on ɗo woymo teddinde miɗen andi bimen hewti ɗo hanki ko kukunuko e yindi ɗili yonɗo ko e mawɗo moɗi moosi e suddaka laani hay e o fof ɓe ñaami e muɗum kamɓe loodi ɗon no climatise ha ɓuuɓi joɓɓi ala tigi tigi on mi weltanike on Jama TV e Jama Afrique wonɓe Dakar ɗo ɓen fof mi andini on noon Hajja Binta Laali mo jibini buygoy on yiyoya e ɗo jiwɓe makko ɓen amoɓe hakkude leydi e kammo o eltiɓe fi yimugol aray ɓen ɗon ka hewta e ɗo yiyomɓe wano Maymouna Maali Diallo Marama Timbi Ba ɓen ɗon no ɗowti Hajja Binta Laali e groupe on au complet le roi de la calebasse international Sissoko ɓen fof iyay ɓe ɗo aray ko ɗum mi jogui simi juutini on acca e hakke encore une fois min teddiniri ɗum ɗo ambassadeur men Guinée wonɗo Dakar ɗon consulat on fof e ressortissant on fof e Guinée on fof les 4 régions naturelles sans exception. Binta Laali ko Binta Laali Guinée fof du nord au sud de l'est à l'ouest aray ko teddungal meɗen aray ɗen satina ɗon et puis ko sonnaɓe Sénégal sonnaɓe ressortissant Guinée wonɓe ɗo ɓen mi weltani kon miɗe weltifi mon mi yi vidéo ji mon ni tigi tigi on Hajja Aissatou Bari Bantingel ha e Hajja Binta Yombole wawɓe wana noon mbiɗe weltifi mon nele monɗen no yettade aray ko ɗum won toon wassalatu wassalam téléma au première intervention. Très bien, merci beaucoup Mamadou Mas Diallo maestro et impresario vraiment explication tout d'abord woni jama ko humpano ko ɓe humpideke mais miɗo mari question goto parce que depuis je ne sais pas est-ce que waɗi 10 ans ou 15 ans président e Mamadou Mas hewtali Sénégal kañum Hajja Binta Laali ko honɗum wanno ɗum fo waɗi ko golle ɗe wonno walla kala ko ɗum wonno haadi ɗum fo hewton ɗon bon tigi tigi on haare mi salmini fof kay ɗon ɓeyditana ɗon jaɓaɗe question ma on haara yeggita groupe dande leñol Alaji Baydi Ba donc haray ko neeɓi ha men hewtade ɗo aray on faamu golleyiɗi no mari étape donc miɗe waɗi projet jano fi Hajja Binta Laali kono wonno on projet andi goɗɗo ko neeɓi wadde golle o ñande goo o retraite ay joni noon fi wata golle maɗe mutu a ɗaɓɓay ko continuade donc mo moɓidiri sukaɓe worɓe e sukaɓe rewɓe himo eltude ɓe himo formude ɓe fiyoɓe waw yimude fiyoɓe waw yettinde message mo fuɗɗi on ara ñande o fotoy wo no mo jogui lontal donc miɗen cippirde fi ɗum noon donc min golli ɗum noon ha muutike no gasa e nder temps seeɗa ni on yiyay ala alama mum par ce que min sinki ko wiyete ko les tigres du Kewto ɗon andi Hajja Binta Laali genre musicalement kon c'est le Kewto et le Rockindoy donc haray ko ɗum ɗon o développé a woni universel donc min waɗi les tigres Kewto et le Rockindoy Rockindoy voilà en ara e finde loore ɗon fi ɗi détail ji ɗon o ƴetta e la on émission spéciale
fiyen développe ɗum noon donc aray noon le tigresse ji kewto ɗum ko jiwɓe ɓe o formi ɓe o jogui toon kadi sukaɓe goo kadi ɓen ɗon kadi wano Mamadou Baylo Koulouma e woɓɓe wano ɓen ɗon kadi no jogui loore goo si ɗin ɗo fof yuɓɓodiri ɓen ɗo waɗanama album ji ɓe waɗanama vidéo ji ɓe lansama o équipe orchestre makko on kesum haray mo jogui satande goo inchallah si nden ɗon newi on samin holla jama on ko ɗum fewndi puisque ɗen anndi ñande goo en préparanaymo jubilé makko international haray ko ɗum woni toon imo habba noon leyɗe buy ko teddugal mum haray kadi noon mi weltano ɗon kay association département de Vélingara wonɓe France ɓe eɓe KJPF wonɓe Mantes Jolie France haray miɗe weltani l'amical Loire Afrique wonɓe Orléans RGS wonɓe Calella de Mar, Pineda, Mataro, Barcelona, Granollers, wonɓe Espagne haray miɗe weltani kay wonɓe Almeria e Roquetas de Mar e wonɓe Lisbonne Portugal wano ɓe Guinée Bissau Gentrika mbaɗen club e Sabuñuma ɓen ɗon fof ko fansɓe Adja Binta Laaliso ɓen ɗon fof no préparade haray wolal fi wonɓe Canada Amérique par-ci par-là e Guinéen fof e Africain fof cela dit sini faami tanti bita laltoro mbaɗi fulle molanaɗo international aranaka sous région tum aɓaño ɓe jibini kalire maɓɓe absolument absolument ko teddugal mum hara yeggitali ɗen hani kay weltanade e musidɓe men e lamɓe men e yeesoɓe men wonɓe France kadi buy e haysi o retraiti fenɗo ma o wi ka podium haray monsieur Claude Barthelon ancien ministre délégué à la ville France en 2001 fin de Lionel Jospin wonno premier ministre e ɗe weltani kay monsieur François Hollande naka woni président ɗo avant wonde président Bintalali si ari no France e association ji maɓɓe ɗin accompagnayno Adja Bintalali e monsieur Hubert Védrine noon no hari ko ministre des affaires étrangères monsieur Dominique de Villepinte e wano ɓenno noon e Diallo Yaya ka ARDVF président des ressortissants du Sénégal de Vélingara en France ɓen ɗon fof no weltana Alaji Cheikh e wawɓe wanno noon donc aray e yeggitata fi ɗum ɗon fof kala tambi ɗum fi Hadja Binta Laali joni noon Dakar ɗo Sénégal ɗo wona e fuɗɗade woni Malal Bari en président Malal Bari en ɓe wowi addude Hadja Binta Laali joni andinde loore ɗo ko fi ɗum ɗo seninimo programme ko woni arde kon kesum woni yeeso puccu lawaki ngu joni ko hanno men ara o duuɓi sappo fof komi yewi mi ɓuccanima seeɗa mais aroyay ɗo si Allah jaaɓi ara ko fana bew yi on ko honnon Hadja Binta Laali sagginno haray ɓendi mais mimi en tout temps mi yiiɗo album ɓennama solidarité nam album o fewɗo ɗon ko fewɗo album on yadde à 100%, par ce que min fewno ko min ɓurinade mi yi album o mi tawa album o no ɓuuri fayda Hadja Binta Laali ko yiɓay ɗo lawko on solidarité konto waɗɗo mon album bon ko adi ko on album ɗon ko sukaɓe moɓodiri ɓe waɗi association ɓe waɗi association maɓɓe on e mokkobaɓe men no Guinée toon wano monsieur Antonio Suarez to noddiɓe wonni Hadja Binta Laali o no hana walliteɗo honno wallitorte ɓe nelani men ɓe nelani Hadja Binta Laali inni mi mecce anɗen ko yimugol kala wallowolan tamboraylan ka yimugol naya waɗanan SOS faaɓelan so wallaylan wallileylan telen ka gimol on sayi monsieur Antonio Soare e wawɓe wano noon wano Alaji Chérif Abdourahim Poula en e wawɓe wano noon ɓe moɓodiri ɓe ni joni ɓe financay waɗe album N3 pour Binta Laali donc ko on album moƴƴina e nokkel buy o golla mais ingénieur principal on ko Ahmed Fofana c'est un des clavistes de Salif Keita ko Abidjan o heɓa ko d'origine malien o golli kay ka studio JBZ en tant que claviste mo tawa e walli fagol fiiɗo noon et beaucoup de participation ɗum yaltini on album donc joni noon ɓawon fuɗɗike jentade exclusivité on ko clip ji ɗi woni waɗaka taw mais réalise ay ɗin kadi e hewta ɗo Jama TV on seedoron guite ɗen aray ko ɗum won ton wandingol on tun wonde jama on fof no anditani Hadja Binta Laali so no teddini fima merci beaucoup aray toujours kono yewtide noon miɗo gandi Jama TV président Malal suba mi wonay Jama TV ko ɗaɓɓete ko fof ma heɓo ɗon par ce que ɗo gandi ñande o kadi mi posino goɗɗo question ɗo o wi o waɗi interview ko yata 100 fois
mais on va répondre aux questions. Mais pour donc 30 minutes, on va répondre aux questions. Parce que quand on calme, donc, vraiment, mais il y a que M. Mas en tant que Ambe, c'est à 2000, la 2000. Fayda minati wa ber showbiz mi taw mese Mamadou Mas e mum parce que kan dino petit yero tay kambe wondi di beji de la tay kambe wondi pour bokke tout ça donc alhamdulillah hande ha jodi be continue e golle côté musique anda ko wetana golbe effort Fayda Malal hande ko promoteur be ɓuraɓe hande de Sénégal parce que ɓurɓe mawnude kadi e Sénégal e côté promoteur ɓe heddi par ce que minen ara heddi ɓen ko argo jaggol e mo woni mais hande o choisi le 2 octobre ɓeyyom men o fof adnallah fof kala ko funno Fouta woni kala ko guinejo woni dampuma yaafo noon kala ko guinejo woni ara yimmo oosi feetugol ɗo foti ɗo labina en tant que ko nde hitande hette indépendant onon tawɗo ko ma Adja Binta Laali e Mamadou Mas e ɓe sonnaɓe ganduɗa hoorema hewta ɗo pourquoi ƴetto won ñat initiative ɗo dije haray ko adi kon taw nani yewtere nde Moussa Massi holli ɗo nde e welti ke o question ji ɗi o jaabi en ɗin vraiment welono toon banu adama ala ko welatamo ɓuri hunnugol ahadi ko eɓɓuno min si tawi yehi ha mi miijitike e ndaren tawi ngo feeto ɗo ma nulanen Hadja Binta Laali koko mi wiyata on toujours hakkille ala ka waaliɗa huntere leggal hakkille ala ka waaliɗa birkire ko hakkille yiyata hakkille faami sa yi en miijiti ka e ndaren tawi o musidɗo men ɗo ko oɗo wawete noddude pour e waɗu feeto indépendant lagine no konti e yangiki o yiruɗen himo darani yimɓe men ɓen ko a yewti min kadi e côté am min wonamo ɓe wawata jaɓude wiigol modi o hiɗa ɓurinmi ma miɗo hoolorma ma ka karama ko am ɗon kadi ko welo e anditanede on par ce que sa yi goɗɗo no inna wondema yaltata ka soki ton o tañƴini no manifestede ka yaasi sina ɗum ko Allah hollatamo ngal wuddita donc haray mi inna e fa ono Hadja Binta Laali ɗo enen ɗo fof jokkuɓe o culture ɓen hiɗen andi en tawɓe ɗum ɗo hiɗen jentade kadi ko ɓe woni e yimude kon hiɗen nande kadi faamen ɓay ko ɓe pulaɓe woni e wowlude eɗen faamude nafa ko ɓe woni e yimude kon kono Massi yewtiri noon donc fête indépendant wano menen e yogaɓe amin hikkiɓe amin e wonɓe sengodo amen seeɗa minen kadi hara meɗen andi ko hombo men miijoto noddude fi yo waɗa min kutuba fi ñande onno ñande julde suumaye walla julde donki oɗo hande eɗen andi pelet so waɗani en kutuba fi le 2 octobre hara eɗen andi koko haani ɓay ko hakkille yiyata hakkille d'accord merci beaucoup ko hakkille yiyata hakkille mais avant que yo Massi wayno Hadja par ce que jama fen ɗo la ren téléphone en on message ɗi nora landade mais taw hawdi mi darde mo acca mi yakkida numéro téléphone o pour jama o naata 78 watton 116 82 38 voilà 78 watton 116 82 38 no wowruɗon noon onon e min ka émission men ɗo e akkay Oustaz Mamadou Massi wayno ha gaynay spectacle on janggo arten e maɓɓe émission spécial Salla Jaɓi pour yoɓe andi artiste guine par ce que no woni piiji ko mi yewta fi artiste guine o probléme ji artiste guine o no heewi probléme kono ɓe wiide noon no ɓe yiini tan o woɓɓe yima e ɗum ko yimɓe o jooɗi hoɗaji ɗi heewi pourquoi ɓe wurri e ɗum ɗo e garta e ɗum ɗo par ce que la andi somi yalɗo joni message mi duyi ko kalanta pourquoi landaki ɗum ɗo mais mi arten ɗo donc haray en accay Oustaz Mamadou wayno arten e clip hawra abbaɓe kadi naata ka plateau hara kon ɗum mbaɗɗo ko wayte ɗo salmino jama seeɗa ha ñalade wonde go kadi Salla Jaɓi haray message komi jogui komi holla jama o mi fuɗɗori cukalo e tosukoy koye are hakkudeɓe ha e mawɓe haray Binta Laali ko génération fof yimɓi makko ɗin no feppodiri e en toye to sokoy no feppodiri e sukaɓe hawruɓe no feppodiri e sagataɓe no feppodiri e mokobaɓe no feppodiri e mawɓe haray komi hollata on
ko mo kala yo tambu ndu murado o programme jango ko fête de l'indépendance mais kadi ko tarangol metelol neɗɗo mo anndanɗa hoorema yanganike hunde fi ɓantugo fi cosane meɗen fi men on e fi nam men on o ɓanti ɗengal pular o ɓanti fi Fouta Diallo o ɓanti fi Laguine o ɓanti fi sous région ouest africaine o ɓanti fi Afrique fof yeeso tubakoɓen donc Binta Laali o fait ko hanaɗo par ce que woɓɓe propose animen wonde yo gimol makko ɓuulu jiirugol yo ngol naɓe fi ngo wonu patrimoine de l'UNESCO donc ɗum ɗon kay nder lowre kay ara ɗen kadi hewtay par ce que min daari men tawi wona porto na ɓale mo kala ngo gimol no wela c'est ay artiste ɓe ɗon ɗum remise donc ɓuri no waɗi remise e kay ok lam minute taw e ɗiɗoy mi rappela ɗo goɗɗum e en 2007 président Malal Sa yeggitali neɗɗo men cadre jo Sénégal ɗo maître Moustapha Ali ka ministère de l'intérieur o wonno o woni kay conseiller ka présidence sigi conseiller diplomatique du président Abdoulaye Wade e joyi makko goo no jibina no wonno France haade ɓe janngude l' école primaire bon waya on iwi première année e deuxiéme o yi troisiéme e quatriéme année o landiɓe ko cadeau honɗum mi waɗanta on joyi to soko e dey ɗum ko wonkoye France ko cadeau honɗum mi waɗanta on ɓen inni a minen ka wallumen o yimuɗo bulu juuri hay prononciation daɓe o amoy gogo mi yiyamo min tira ɗo photo deuxiémement o traduisana men gimol ngol en français fiyo men andu le contenu tellement que la mélodie nous accroche ɗum pay koy koye haali ari awadi no wadde défilé de mode chose Niger donc ko gimol Binta Laali ngo wona waɗirede défilé on donc ɓe nani ɗum ɓe yehi sew ɓe sikki haray mo Niger ɓe déplaci ɓe yehi Niger ɓe tawi wona toon après ɓe hendi information wonde d' ailleurs Binta Laal na Guinée woni ɗumo Sénégal hari mo yehi festival blues du fleuve à Matam Wourossogui de Baaba Maal donc o ƴetti avion o ƴetti joyi ko o jippi Dakar ɗo ɓe sabbi men ɗo ha min hewti ɓe lowani men appartement ji cité Anne Maris rond point Patte d'Oie ari on sayi rond point on no moƴƴinede fi koye joyi yo aro photoɗa e Binta Laali ɓe wonni kay yomi firanmo mi waɗanmo transcription gimol Binta Laali ngol en français ɗi pular en français donc ɗum ɗon mi waɗi ɗum ɗon ɗum ko hunde mawde joyi to sokoye jibina koye France ɗum ɗon no doit yaade e hakkille jama on wonde Binta Laali na wonɗo wo wonɗo na ako ekkiti gimol ngol na o muynano ko ɓi waliyu janngoɓe joginoɓe duuɗe gimol ngol feeñu e makko donc ko waliyu yo tonni donc haray mo kala yo ɗaɓɓu do'a e barki e baraji fe Binta Laali mo kala yo janngu masaɗi e ɗi masaka donc haray mi holliti jama on fof notoɗen janngo Douta Seck tambo ɗen ɓe musidɓe men e yiɓɓe men wakkiliɓe fi ɗum o mourade masi nam haray no woduno komin yeggiti seeɗa pour yo yewtu fimo nam ɗum kadi kon ɗum woni ɗum ko hunde addata hunde koye nder yewtere o to je sa a yewtiɗo yewtere gandanɗa e nder hoore men fewdo o saayi ɗo par ce que nde wiyano joni haray Binta Laali aray Dakar ɗo pour yo hiiru ɗo fiide octobre on no woodi artiste jo meɗen wiyeteɗo Boubacar Horeya o inni kanko hay si tawi hara hay passe o hokkatake o yahu imo wakkili participude kanko e Binta Laali ɓe ƴawda e hoore podium debbo no ɗo no wiye Binta ɓe innemo Fatmata Binta ko robosi oɗi o inni kanko imo wakkili hay say ko kanko financata fi yo Boubacar Horeya juudu e kanko Binta Laali Sow ɗum ɗon koko yewtuɗa joni mi anditi mi yeggiti yewtugol ma fi on karan on ko on accuɗen no suude ka suud toon ɗe kañum e artiste ɓe mum ɓe o na fi wondema o ari ɗo fi ɗaɓɓere mbuuri ko addimo sago makko kanko kadi o ƴaway ka hoore podium kanko e Hajja Binta Laali Sow ɓe juyda morceau hayt ko goto ara ɗum kadi mi rappela ɗum jama on mi rappele ɗum an kadi merci donc hunde moƴƴore ɗe weltani Boubacar Horeya o watti ka ɓeya rottuno ɗon e o morceau union sacré Binta Laali Baaba Maal tan Fouta Toro Fouta Diallo etc ko teddugal mon kadi mi annintina ɗon waɗɗo guitare accompagnement o nder toon ko winneteɗo Lenny Stern ko debbo tubako américaine jo o joini hay Stevie Wonder guitare ɓay o wi Binta Laali e festival Baaba Maal o inni o vaille que vaille il faut o joie e nder morceau Binta Laali donc kanko soodi billet avion makko New York Dakar Hilaire Chabi ko seede o ari
o luwani hoore makko hôtel o ari kadi o yoɓi balɗe 3 studio supplémentaire ɓaari hade Baba Mal yoɓi fi studio on fof ha min gayni fayda o ari o yoɓiti 3 jours supplémentaire o woni fof o participa donc o ari o participe ɓay o participe na yo lando yoɓede kadi o ƴetti $1000 o hokki Hadja Binta Laali o okkodi studio on o yoɓi kala technicien ko wonno toon o invite men kay diine Dakar e frais makko a faami ɗumuraɗo ɗum yo aro waɗa golle makko ɗen o yoɓi billet d'avion makko o yoɓi hôtel makko o yoɓa studio o jonna kay Binta Laali kalse horele ko album Binta Laali wonano waɗede faamen ɗum noon kadi haray Boubacar Horea mo jogui gandal mi faami kaw faala ƴogude ɗum Allah yo heɓu ko fammi ɗum yinni Binta Laali ko wali mo kala yo ƴogu doa e baraji e barke makko haray ko ɗum toon kadi Chama TV aray salmini jama fof e weltani yalla fa bo merci beaucoup ndade Chama TV aray salmini voilà merci beaucoup aray salmini jama fof vraiment e weltani ɓe o yi clip pakke pitala so mo de Bamba Beji Mali o jama on noon habbila ko hewti Hadja Binta Laali soɓe falno yiwde hayno goɗɗo reɗana beela hakkude ma e Allah Binta Laali ara e minna ɓe hewtay ɗo si Allahu lando jaɓi si Allah ƴetti kaali men de hay goɗɗo e maɓɓe kamɓe yehi toon ɓe mara on tigui ha ɓe hewtata ɓe waɗa concert o donc alhamdulillahi rabbil alamin ɓe hewtiɗo e équipe maɓɓe on fof kamɓe orchestre maɓɓe annaɓe avant tout yomi fewtu e président Marali mi fewtay noon e Hadja Binta Laali Sow la diva musique pastoral guinéen Hadja Binta assalamu aleykum maaleykum salam Jama TV ɓayyalano nafiramo welatama sooda ñawlaade sooda ko ñawali artike ɓura jutugol balde voilà merci c'est-à-dire il faut que jama on anda parce que hari meeɗa wadde mi meeɗama tawede concert maɓɓe mi ari siri kadi ha e Angleterre London nam ha Canada nam ha Angola nam kala kaɓe jooɗi meɗen salmina ɓe landotonala e maɓɓe hande meɗen jooɗi Dakar ɗo meɗen ari fi feeto ngon e 2 octobre inchallah tigi tigi on noon fijinaru ɗum ko janggo ko janggo wonata noon e face en face fasanta face fasanta face face en face Boubacar Horea janggo si tawi Allah bonnali nam on yi'ay jiwɓe amoɓe ɓen wolanta o jiwoɓe guitar kala wiye Boubacar Horea o on yiyay hara na ko fillete koyo yiɗi nam ayi gonko ɓe ko sa nani a bungi a kellana ka amata ono sa kellanama a geray ko jaba o faala ko e inde honɗum e inde lamɓe Sénégal ɓen e inde lamɓe Guinéen ɓen ɗum fuu woni sombo sabu ko addi men e nder Dakar d'accord immorde ko artiste haray immorde Baydi Baba Mal Fouta Toro Ɓokki Jawe Matam Podor no yejjitanali mum e yalla yafo e mbasñang ko minen dogidayno e leydi Fouta Toro ni e tigi tigi on no mi salminaymo e mi salmina Oumar Wadda manager makko e mi salmina artiste ɓe ɗimmoɓe makko ɓe fof Sénégal wona o ma o hay goto accama e inde mon onon jooɗiɓe gaaɓen kadi e sa nani artiste ko huwodiral ngal jamaji ɗi sa nani huwodiral lanɗo waccama ma huwodiral waccama ko artiste ko ɗum welni aduna am ko ɗum welni leydi ɗe so ɗum ala ko haalama no fijede ɗo ene e kaari no waɗɗum ɗo kaari no waɗɗo kono noon ko enen nafidirta ko enen wallide ɓen e o ɓiɗɗo gorko jooɗiɗo ɗo Mamoudou Mas Labe ɗeffere kanjum boyaɓe dow waramo nenan Hadja Mariam e tamo dullana waɗanede si tagaɗo o dulli o wakkilo kala ko o jokki ko o waɗa e soobe makko
e Fode Karia e Mamadou Alpha VIP aray e no wiye Petit Bari Sere Mamou ɓe fof miɗo salminaɓe ɓe fof mokkubaɓe fof séri Padra en Malaya Haydara Allah joni jamaji men jooɗi ɓe amintide wano ayibamo alaji bo salayɗi jaɓ non mais nani parce que voix o adduɓe ɓe herdata arɓe ɗowti ɓe herdata si Allah yiɗi jaɓi yo Allah honɓe wedde e jamma acca président Malal ko kadi ko jabbitoɗaɗi woni ko ɓe wi hikka kadi ɓe meeɗi ƴarade kono ɓe ari jama on ko ɗum falanno woni téléphone o jama on ko ɗum ɗo falanno sirgol hay jabbirtanaali so ga spectacle maɓɓe le 2 octobre ko ɗum watɗo ko yewto par ce que nani ko ɓe yewto micro min hannde mi gayni convaincade min miɗo anndi depuis duuɓi boyi miɗo addude artiste miɗo wondi ga kadi artiste kono no woodi bayre nde anndanɗa hoorema a yiyay nde tum famande hannde weltanoɗen taguɗo en on et puis kadi jaɓen wadde solidarité enen ressortissant guinéen on hannde président wuuri calere e Issaka responsable on ka jeunesse ɓe ƴetti oto haa ɓe ari ɓe tawi ɓe inni ko argo hiwro bintalaali sow desa kamɓe hoore maɓɓe ɓe conseil mi jengo kam wonima wakam sago maɓɓe koyo jama o yahu toon foppo iwra toon ara ka concert bintalaali sow par ce que ɓe inni wo bintalaali sow ko guinéenjo o ko guinéenjo fof kadi no jaɓi ko guinéenjo par ce que ɓe ka foore ɗon anndi no woodi wano Nicolas ɓe fof maɓɓe ɓe noddilam ɓe inni kamɓe si tawi feeta indépendant no woodi kaka hirde bintalaali sow si Allah jaɓi ɓe aray awa min noon miɗo pormuno jama on bintalaali sow o waɗay ɗo ko luttete filleede hikka kono min kadi miɗo anndi hunde wootere si Allah newni tawni en tawni ɗi en e miijo men gon janngo décoration waɗo duta seko on mo naati toon o innay ko lagini o woni si Allah jaɓi sabu annabiijo taaɓe ɗen eɓɓanoɗe ɗe suwa ko 20 walla 25 ɗe fopp majje janngo son hewti on tawi ko loso officiel woni e majje ɗum ɗon si yawti kala ko wiyete ko décoration lagine ni ko jiwɓe ni ko darapo ni ko logo leydi fopp on daari duta sek haray non attention minen fewno ɗo ni meɗen faala rewde ɗo yaka duta sek merci beaucoup téléspectateur ɓe ɗo nganndi kono ɓe wonde noon ko Jama TV haray dije mi anndintina on ɓe jonni en konngol wondema ambassadeur on e personnalité ɓen ko ambassade fof aray janngo e 11 heures mais yaada e bintalaali sow o hiwrondira e ambassadeur on ko teddungal jama merci beaucoup voilà Jama TV ɗo nganndi toujours ko onen oɗon kemin mi woni kadi o ɗon ɗo nganndi so hewtiɗo haray jama fof no welti par ce que ko télévision ko way ɗo hagga bintalaali sow yewti yewtere makko ba par ce que ɓe wi ono yimɓoɓe acca yargol beere fima cigarette jokke artisiyagal mum ngal pour avenir mon ko janggo pourquoi ɓe wi ɗum par ce que hagga bintalaali sow mono annda yo lando wona cigarette wona ko manque ɗum wona ko manque ɗum kamɓe gimol maɓɓe ɗo ko naturel depuis en 1945 ɓe yiɓude ha hannde a yi voix o maɓɓe o yaltani e bonani donc ara ƴette goɗɗo ka ligne Amadou d'abord acca assalamu aleykum allo merci beaucoup aray ta bippude ta goto bippu men ka 78 116 82 38 parce que ɗon hiɗo yobbitimo acca e garta joni e Maymouna e Mariama Tembi ɗon hawji foti ko noon haray ka plateau joni par ce que ma festoɗe janggo ko ɗum amoto ko bale amoto ko akora basi amoto walla ya quoi donc haray janggo ɗuman yarta e ɗum ɗon donc ɗo gandi hakki abin laali kamɓe orchestre maɓɓe on ko complet orchestre non c'est à dire non no woni mankano la goto Alassane liiti yaali on ɗon no mankani par ce que so wiide o wata jeeje noon kanano acca hakka bidelaani ko noon ko gonga yo Allah faw en jang allahumma amin en torki Allah yen moɓo ménagére mbaɗe mbaɗde ñallo o
oyo geto de international bari bande gaji ko do gandi gaji ko goto Ibrahima Gadji ko Ibrahima gaji ko e sella oye kono be wi wo ko satti nayo woto be yid o yida ijaɓi kamɓe kadi ɓe wi no bela mini na ɓe wi ñande hatta billahi wa ta'ala bu darbi jonde mini ɓeɗi ɗo ko giɗa awa ɗum ko menen hoddi kadi galle wote wakam ɓaymi inni ɗo tuɓo ari ɓeɗi wo ko satti ɓili wo ko satti ɓili nayo hoto yiɗani monsieur Ibrahima gaji ko Gadji ko Ibrahima Jama TV wataka maɓɓe kamɓe donc wawa hino binta laali show voilà ko yette show ɓe kono andi si yette bari manti yette show ɓe ko waɗa ɗo barki ɓe telimile ɓe c'est-à-dire il faut yewto fi ɓe telimile ɓe manga kunu ha ley to karam kombade fono abbiyo to il faut yewto telimile par ce que séréji busno ɗo joni on jarama e DJ Bella ko noon woni telimile goto gaynayi e miɗo andi fi kanko wiyete karama ko Mamadou Winda Diabo hoore Kofi Seydi Bari ko faykuma kadi e kala sereji telimile wonɗi Dakar ɗo ɓe fof ndo salmina ɓe lando sanala e maɓɓe e haray komin goto yimɓe keebuɓe fof ndo salmina ɓe yimɓe telimile Kasare ɓe fof ndo salmina ɓe haray tigi tigi yoɓe andu ko sabu sore ñaami sañi sabu sore ñaami sañi nananga pulo awara tigi tigi o awa tigi tigi so yii men ɗen bungira ni Allah e telimile no tawa Allah e telimile kala tagaɗo wota o yejjito ka o feggiɗo gonta ko a wiyan ɗum min innayi wiw telimile o jarama telimile hoore weli an a hoore luuɓa de tan so joni goto fi wonni to luuɓa o hoore weli a wi o ko hoore luuɓa de mene meñani non yettaki on sansi o wadande ketede ɗo dugal change nationalité on de o telimile hoore luuɓa aray tigi tigi on en salmini e hajja Kajjatu Ketigiya mo Alhaji Alpha Amadou Kourou capital Pulagu national et international aray ɓay jikkere weli mi salmina Aissatou Bari Bantingel e sere makko e Binta Yombol e sereji maɓɓe ɗi e sere Jo Diallo yon ɗo ko sere Jo Diallo woni sonnaɓe alliance région ɓe kamɓe ɓe fof sere Jo Diallo ɓe fof ɓe heeɗi ɓe jooɗi ɓe laara on jarama Sere Jio Diallo e Aissatou e honno e Safiatou Camara madame Bari madame Bari on faami ɓen ɗo fof men ɗen salmina ɓe landottanama faami tan rewɓe ɓe Wakam fof miɗo salmina ɗum d' accord e anna ko ha seeɗa wallahi sukaɓe dawal gonɓe Wakamu ɓen acam ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo désolé oɗo ye haray en salminiɓe on ɗum waɗi simi arino ɗo mi faɓɓata Wakamu ko ɗo wonno ka Baylo Kabara Balo Amidou Roubamba e Jankela Rewe sonna ɗum fof ɓe salmina ɗum ɓe fof wona o ma o acca 78 116 82 38 assalamu aleykum allo oui no martude allo oui samana e jam il faut ɗuyta téléma o seeɗa wawen famodinde nani ok télé o seeɗa voilà ɗe jam alhamdulillah ka noddanmi on to ɗamake honno so be miɗo gayo dakayo miɗo kulli ɗo télé mi anndi ko hajja binta laali so falɗa yewdude mo ka way bisimilla wiɓe assalamu aleykum wa aleykum salam on jarama koy on jarama nala toon ko carriére o dalama hiɓe jam honno wiyeteɗa
Allo? Voilà, monsieur Kitou, voilà nande moƴƴa donc haray tigi tigi on eɗen salminde sukaɓe Kolda e sukaɓe jawɓe o wiye Tanu Bari jawɓe e ɓeydure makko nde fof ara meɗen salmina ɗum fami ka e haray miɗo salmina Kumba Yala Manda d'accord kanko e Aliou Ndiaye ok e jiw jokko e galle so galle Boli Banna galle Bari mairie on merci beaucoup en arta haray ɗon on en arta joni e goɗɗum ngo par ce que ɗo gandi min no Jama TV tout temps ko ni tu ñande wo ñande donc ñande wo 116 82 38 116 82 38 e régime jonna clip goto mi arta ka plateau men par ce que ɗa andi c'est so ɗon ɗo hajja biɓe laali so cela dit soɗo ɗo ko janggo tumɓe reeni kamɓe janggo tumɓe reeni aka ɗon ma clip d' abord régime Legal
jabi mayo salmini tata baba bendala bagirasi agwa buntura bikamara girasi lamini girasi girasi lamini girasi kone domoyo Allah jogi to majunne balle jarama la baba girasi base ku girasi mama girasi nafi girasi onko boboma ubaga titi girasi baba baba ya baba la girasi baba be ura be barka baba la girasi otta jaga be yara ni ya ga baba baba duba izal bili jaga baba ka jodi wo dura wa kila ba talagali izal bili jaga baba ko Allah re jaga baba Assalamu alaikum. Allo? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam on jarama no jang. Way mo be jarama no masaki. Alhamdulillah do nodda be do make onno. Oui, Jama TV wallahi ma télévision mo no laba te bode fiji buin wallahi. Merci beaucoup. La nodda me on to cito. Direct na kinam na 8 minutes fétéré maki. Minni ko mo ni ko. Or d'accord. Minni wallahi Jama TV mena fami wetane modda billahi wetane modda. Merci beaucoup ara meden habbi o ka 2 octobre jango nani. Ono ka 2 octobre meden habbi o jango ka fete l'indépendant wala yajja bitalali so. OK, 2 octobre mari ka ati sigina be didi. D'accord. Manda ko no watanu be fala mara spectacle. Il y a pas de problème. Ayetta numéro ayetta ni après si émission ngasi. Donne le numéro. Bon, numéro 76 76 481 76 496 96 496 96 82. 82 ɗum ɗo numéro mi wannodir ɗo ne Si mi gayni émission ɗo ala ɗon ɗo numéro ɗo famodire gadda artiste maɓe ko fetlande parna position e nani. OK moɓe 76 496 96 82 way 482 481 96 82 76 496 96 96 oui na 496 de ko 481 481 oui 96 82 96 82 OK inde mo ne ko no moɓe wattu ko DJ bela tu watta nani. OK salla jabi on noddi to me mari ga artiste ɓe ɗiɗi ko guine ɓe wi artiste ɓe waɗi ka clip ɗiɗi Sénégal ga artiste ɓe jano c'est guine en kono enen ɓen fof koye guine en jo Il y a pas de problème nani. waɗe to ɓe waɗa ton faya jut la guine Allez waɗe faya fête l'indépendant nani. faya Merci beaucoup. merci beaucoup Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Arabie Habib Wade Faya Salah Jabi, le 2 octobre. Inch'Allah, à la maison de la culture française. Haray atay joni e ka plateau sonna e to joni amanoɓe tante biɗo laali ɓey ɓe hewti ka plateau ɓe ɓe hewti ka plateau ɓe wola soso ɓe wola maniga ɓe wola gerse ɓe wola toko tabbade goɗɗo marama assalamu aleykum aramadi a jere fewi naɗo ɗo to ɓori ni de ino ko biri fadina ka
ada il fada do tabiyina be kasali ada ñom sinde ayer be afanyira alhamdulillah rabbil alamin ko dum wada do jama en tant que ngari keris amobe yimobe parce que biro ko tade bi la ko wadde je ya du deuxième chantage amay wala mais je sais pas yanda ko dum fa la wadde fête l'indépendance ko sansugol mélodie ko sansugol ko sadi kit musique allo allo ko kako egal ko hoddu fallo wadde parce que jama no humpa fe no hoddu do wadde acca taw yette goɗɗo kali allo 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 ça va da jang alhamdulillah ɓeydu volume o seeɗa ɓeydu volume o seeɗa min Aïcha voilà le direct le chargé de organisation hande Sénégal ni wayi no wayi Aïcha Ba chargé de l'organisation chargé de l'organisation jam tunala toon alhamdulillah hiɗon darde télé o hiɗon darde mais hiɗon concentré kadi affaire ji ɗi meɗen jooɗi ɗo meɗen acciri fende organisation ji ɗin fof meɗen waɗi pause meɗen jooɗi meɗen darde on ko ɗum fewni toon tawi ɗo meɗen darde on sina meɗen welti meɗen jooɗi ɗo min e présidente meɗen Dio Diallo e weldiɓe amen Boyno arinde jooɗi fen ɗo meɗen jooɗi ka suudu présidente men o meɗen darude en mi salmini kala wonɗo ɗon fewno ɗo meɗen weltani on kadi min yuro ɗum kadi artiste ɓe men seeniɓe Adja Binta Laaɗi e Mariama Timbi Maymuna Mali awan faami ɗon woɗi allo oui miɗen weltani on ɓe weltori on haray miɗen inde kadi invité ɓe haray ko maɓɓe ɓe seeni mi weɗani jo moƴƴo so tawi maaro ko yehi meɗen arde mbano ko ɓenni ko ɓenni ok merci Aissara mi salmini Dio Diallo mi salminima an kadi mi salmini kala wonɗo takko ɗon fen ɗon darde émission o bon haray jama on janggo ko honɗum maranɗon ɓe janggo en tant que chargé de l'organisation par ce que o yi artiste ɓen kan ari waɗi play ko honɗum onon kadi maranɗon ɓe janggo ɓe marani ɓe ko surprise d'accord ɓeno ɓeya ok ko taggo ɗum par ce que mi wowli ɗo nayo min wowlu koɓe hay koɓe seyno ɓeya ko jama on fof no invita d'accord ala caɗo ala guine ala sénégalais ala européen ala américain d'accord merci beaucoup Aïssa ay yo ganduɗa ɗumɓe enarde andu surprise ji aɗa ko saati kon no laati inchallah aɗaɓe andi kadi hay d'accord vraiment kala ok merci Aïssa merci beaucoup artanka plateau men Jama TV salmina Jama fof waɗa Aïssa en tant que chargé de l'organisation e salmina moƴƴa moƴƴa e ko feewi par ce que ɗo reeni Jama no motivi président malal équipe makko no motivi DJ Diawo salminama et puis voilà Aissatou Keita Aissatou Koundara Safi Malal Bari salminen Jumayatu Mariama Sis donc Mamadou Birda Foli rewɓe salminama kasi kankadi mo wakkile ko dañide Boubacar Horeya kankadi mo desidi si Allah jaaɓi wo hewɓe lagine ɓe ɓuratamo goɗɗum ga ko ɗon ɗon ko Sambali Badaro e Sambali Bataki woni fodde bowgu yanata ɗum kadi gappulala noon acca ƴetto kadi goɗɗo kaliji ɗo ñare Mariama Timbi walla Maymuna allo allo on jarama eɗo e jall alhamdulillah ɓeyde volume o seeɗa yaade seeɗa alhamdulillah ko weltanagol enen Binta Laaɗi ɗo merci beaucoup seede o weltani keɓe janggo à part de 22 général ɗo Bouta Seck seede ɓe o weltani ke Binta Laaɗi
janngo à partir de 22h 22h ara ɗo duta sek waaw si Allah jeyi ɗon ɓen anday ɗo wettani tanti bintalaɗi sow kam fenay allo merci beaucoup aka 78 116 82 mariama amay mariama yimay egal kon ɗum waɗata akasa ye ata olutte fide janggo mariama timbi e maymuna mali ko mali e timbi face à face e telemile c'est-à-dire ko mali timbi telemile akata yette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo allo oɗo heblaki wuri voilà tanti biɗɗali ko telemile mariama ko timbi maymuna ko mali boubacar hoore yakay noon ko pita bantiyel invañan ɗe mari jiyo goto iwɗo haa ɗo e tamba ari tawe goto concert o kanko kadi o wi o waɗa acrobatie par ce que kankadi ko hoore nde wonde o daɓaɓe oto ɗon noon ko face à face non poƴo komo yeyata mo 40 métres ɗon sino faala ko période ya toon ha on to de on harata e makko si Allah jaɓi 17h00 ara o hewti o balasi o gayni yahon ɗo hetto ɗo artan ɗo acca mi arta joni e mamarama timbi mi arta e maymuna maadi fewta micro on to maymuna voilà téléphone pardon fewta caméra on to maymuna assalamu aleykum waleykum salam par ce que mi tawa wasiɗa hawji seeɗa kala ko gammogol hawjiɗa ka ko yimɓugol ngol ɗi ɗum ɗon fof miɗo hawjiri par ce que ko ɗum addi lan yeɗitanlan caméra on tara ɗo yiyete moƴƴa miɗo hawjiri ɗum ɗon jamma on no fota ɓayde ka écran direct ɓe yima clip uji ha jabbinta laali ɓe ɗo kadi ɓe yema écran o face à face mi anndi ko hawjiɗa hawji ɗiɗi ni amugol ngol walla ko yimmugol ngol par ce que wowlani ko amoni hombo taw tigi tigi wala komi woni maymuna woɓɓe inna maymuna maali woɓɓe inna maymuna mo hajja binta laali so par ce que ko ɗon mi ɓurira andirede maali e hajja binta laali ko tokora ɓay ko ɗon mi ɓura andirede mi arno ɗo haali komi payi kunni ko ɗum woni heere enɗi mi heɓa haali komi yare junngo maɓɓe komi manditi komi heɓi 23 ans e junngo maɓɓe ko kamɓe 23 ans e junngo maɓɓe lammanti ko 2000 mi ari ɗo 2000 woni 2023 na ɗum 23 ans kono mi yaali yalla ha joni sa yi miɗo ɓawa maɓɓe mi yaali yalla a yaali yalla joɗɗanala ka yaali yalla ɗum ƴetta goɗɗo ka ligne allo d' accord wo yehi ɗa wawi continue voilà mi yaali yalla woni voilà fayrin kadi miɗen tori duwa e komin faalaɓe wallu men kon kono miɗen hiwri jama on fof Dakar ɗon mo be ka woniri min landike so tawi ɓe e jaam haray ko addi men kon ko fi 2 octobre on haray ko ɗum fi fête indépendance haray mi hiwri ke séréji ɗin fof mi hiwri ke kala wiyo o wimi e wimami haray fof mi wi ko saɗi mon ko toolitta mo tulta sakko mo leeta meɗen yooɓi ko lellata noon menen miɗen yooɓi ko lellata ta goɗo jaaɓu safanede o andi waɗugol ko fille ko piiji ɗiɗi a waɗi guere ko fille
a waɗi welol ko fille minen noon ko welo ko fille min gaddori ay ko tawatagere ko e andi ko noon wowlorta wigol waɗi ko fille tun woɓɓe ra jiɓi kono on ko fille ay goɗɗo ne wino ñande go kono ko fille on sa firaniɓe an andi ko welo adduma minen to ñande goɗɗo wino mi waɗa e ngal ko meeɗa ka waɗede wallahi ɓe wanda ko meeɗa ka waɗede awa ayi awa haray tigi ko berɗo wala maybude darnan caméra ferɗo miɗen ko ɗum addi men minen noon min himay min amay min waɗay korisa donc tigi ko ɗum addi men reguilana micro marama timbi on o par ce que an ka wonɗa ɗon an reguilana micro marama timbi donc ko ɗum addi men ko ɗum kadi min hollata jama on si Allah jaɓi komin miiji ko tamo tulta noon sa komo leta de saabu welole feƴƴo oɗon janggon kadi haade bintalaali goy koko pintalaali kono hannde kadi koɓe bintalaali ɓeɗo ñande yiɗa ɓe koɓe kesum minen kadi si Allah jaɓi ɓe mbawaɓe minani fois kanti wallahi ay min étolan aray noon jama o fof no hollita ɗum ɗon un jour mi yurno kono hakkille mi tawi kanti bidlal no joie jooɗi awa ko dalan ton ayo c'était déjà dañande o dalan ton par ce que wanno nan ton oy neno onkulan ɗo min jooɗi mi stivi concert o an dañande binete ari joui ɓe ko miseɓe ɓe woni joinde binete a jooɗi lan faami mi immi ɓay conseil gasi min tigi woti mais en tout cas mbiɗo andi kanti bidlali kanko wallahi ko noon woniri ha joni sansali no wowiri noon acca sansal no wowiri noon sansata kadi allo 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 ɗay jang alo jarama de ino e jang nala to no martude wala seeɗa alhamdulillah ɗo noddami on ɗo make onno eyyi ko minen ko Alpha Mar fami makete yimɓe toni en kam min kadi on jajaramen ɗon komo timbi toni ha min anali min ko Alpha Mar mi makete Alpha Omar on jajaramen ɗon komo timbi toni ha min kadi ko timbi toni en kamen jajama komo timbi tunni mariama komo timbi tunni ɗomo ɗo ko ɗo timbi ɗo maɓɓe o ko galle leydi miside kadi galle leydi kalsangel ka santi galle leydi ka salta minen ka salta ɗon men de ko ɗon no o timmi kako ko minen kono men gandidira rek yaw ɗon e janggo addiɗo ja probléme janggo men yahay toon partir de 22 heures inchallah joni noon kamen ɗon bindalali kanko e baba malo on men faala ɗo teganam joni so Allah jaaɓi wonna joni bindali hotire Fouta ɓayno pati amen bindalali e baba malo kono men falani tegan men ɗon baba mali bindalali feƴƴi ko goɗɗo woni arde teganan men on ɗon on commune bindalali baba mali feƴƴi ok ɓe teganayom ok merci fimo ɗon ko dow e janggo si Allah jaaɓi merci beaucoup sadi ɓe Maimouna namnanan caméra o moƴƴa milima jamma o humpito kombete Maimouna Mali famille par ce que sinani min to joni Maimouna to honɗo dalaba par ce que andi min da mi yetta bajogo komi yetta jallojo depuis 23 ans nda wonde ha jabbito laali so kono woniri yimɓugol ngol tum wawɗa ka ko amugol ngol tum waɗaynoɗa kaɗa janggude fof kono mariama wi ko école wonɗo voilà noon woniri komi ari tum premier hari ko gamol tum woni wadde yehi noon ha ɓay tawi fayin ɓeyɗani lam bonheur moƴƴere nden e feeyan ɓeyɗani wakkilo kadi mi yima mi waɗi ɗum mi continue ha joni noon fof naɓidede d' accord fof naɓidede yimɓugol ngol e amugol ngol fof naɓidede fof no naɓidede heedi addiya wonu e wuɗ nokku gotu pendant 23 ans mariama timbi mi yi ɗon waɗi fitrim ɗon waɗi son fitrim safileɗuma an Maimouna Salimata Sow on fitrim a wayla so gandam fiyoma seeɗa ok mariama ha bolam mi arita question ma o par ce que fewndo micro ma wala nande moƴƴa régime adna clip après réglé micro mariama timɓe par ce que o question maraɗoɗa important ni bino landade lan siko équipe biɗo laali tum noon donc il faut mi ara ɗon adna clip réglé micro ma compta o Girasi, la mini girasi.
Camara. Girassi, Lamine Girassi, Girassi, Lamine Girassi, Conedo Moyo. Voilà, merci beaucoup. Article plateau mais on a dit de qu'il est pour dire on a encore à sur la téléphone numéro téléphone de gars ou de l'air comme moya acha marawati Ma. wala ni meta so sela évidence so be Sénégal do parce que Voilà, wanda wa mana na ngomma. donc mbara sosai birin kaibu lagine ke birin mbara birin kaibu. Hajja bintala li bara so Sénégal to fule mara sosai mara gerse mara lagine ke birin bara khili. Duta sec tina à partir de 20h xana xam musique. Ana Medina nan kuika. Voilà. Awa tina kelife 20h ham 22h ham 23h xana xam musique biye no ñom place na xana umma. Ali meta na parce que fe na xanda ngima na tina a modèle mura baax be sinde mo man no ga modèle man nyon do mura ba ma bi donc mo bara lagine ke birin ngaybo lagine won birin ga kere won birin baba kere donc mo tan ha gine ya so senara safi sangareji boki o birin kele khibi a birin donc ambram belfo maninkalu ambram belfo bintalali brasser Sénégal aliena anyem tulong aliena anyem beng lagine bi ambe na kelen ambe fa kelen won birin ga kere won birin ba ina won ma fet nara won birin ga fa won maru jaune vert wa kolonka donc o barake la Guinée Sénégal be fa wo ko inara me kankan inu mini ko ina kan ne mo ko ni tamma donc bintala li fa na ma Sénégal be won ma fa won bel ka so ngore ira won ga bere won ngayele won nganya kanya ka won bora donc ntanara marama timbi mbara birin ngaybu salmini fo wonga nyaka donc nana mo bara so birin kali maniki abiri lagine ke mo bara wo birin kali o fa wonga hajja bintalali matti hayto aga groupe dime di yertete nara donc haray ko dum mari ko mande toujours dime di yertete sabi ko fay koy bintalali ha groupe dime di yertete nara dime di yertete groupe nan na dime dira kilife menni fa fe bintala fa sonu bintala le kuyme gileri ma yama ne adime gileri nara donc wo fa fo fe mato are ndaro are fijen jangodo kala tultudo o ngatay hondu Maymuna anani ko safi woli do ko kwa ya anani ko kanko Mariama Timbe woli do ko wonde mantade ma fondo aka wondo do lawdo ha joni ci do pour ti wonde do kono woniri akadi ko dum barda commenta do par rapport ko ko wi ko dum ko gonga haray jama fone invita wata jotto jabu fillanede hunde den doy ko do sifanade an kadi yehi yana horema ko dum don buri ko woni ko gonga haray jama o yaadu e weltare e fijugol e jalede ko dum men yo wori haray mo beno invita ton jango si Allah lan do jabi centre Douta Seck tamo tulta sakko bo leta de si woni non ha 22h fejjiri mo ko fandi wo aray dum feju ndaran dum fayda fejjiri mo to jabo tulta dum do yon tigi yaw 21h jodo si mo faala yimbi ko lawdo on tigi ba place o jodo bon place ara o ndaray ko faala ko welo e feju ndaran dum merci beaucoup aray ne bata wayno de émission ko ala baba mi andi tew ko woni to jango wadu go sargal hajja bintalali so mais explication dum depuis au début 3 mois émission o dede o yi hande hajja bintalali so Mamadi colonel Mamadi Doumbouya noddimo c'est pas nafi politique wonnen do ko juste ko goddo wadamma ko ma wowla parce que ko dum woni neddo hajja bintalali so colonel Mamadi Doumbouya noddimo décori mo dema aduna lam fop ka pale jonni mo auto wali jonni mo ko o wona o wi ankani mi yettima nene ono kadi gine be récompenser hajja bintalali so récompenser ni jango aro maximum ara sibe jawita ko do e jama lagine o de ya image lagine o tawre sur scène salla jami yette dernier auditeur wala auditrice allo waaw ça va ça va yo ngi jam alhamdulillah da non dame on dama ke on on tino nodda muñoto don ko pay ko yetta ko so ara mi do weltanom do darde émission mo subhanallah da jam jantum ara mi do wiya don sadi hajja bintalali so mo weltana ara mi den umpa andude konto programme on wadata weltano kadi colonel Mamadi Doumbouya
weltanomo foto wona seeɗa ko tambiti Hajja Binta Laali Sow kon. merci aray programme o ko duta sek watta Medina ala probléme nani eyyi aray ndo weltano on ɗon weltano Hajja Binta Laali Sow yette so jon no weltanomo wami wiya on c'est obligé ya yettude par ce que yette sojo ɗimmo joma ɗum ko ma wetodiyano o yette sojo ɗimmo joma ko ma wetodiyano ko ɗum kadi weltano colonel Mamadou Doumbouya puisque mi yi soutenation e hoore makko merci mi wiya on kadi ko télé ɗo présentane men janngo ko défi lomen international merci beaucoup jama on fof wawa andude aray on weltana foto wona seeɗa janngo kadi o ganday way pay ko yette so woy koy kadi no iwtiri ɓaawo Hajja Binta Laali Sow no supporti mo no supporti président on e hoore ko wallimo kon e hoore kadi mo wonani fi men en fuu lagini merci aray on min jarama weltanama way ko Mamadou Doumbouya hewri on merci beaucoup yette sojo ara e salminiɓe e salmini kala wonɗo ɗo ara kono mi fuɗɗono noon ara mi antina on ko ɗum woni taw janggo ara ko sargal Hajja Binta Laali Sow kono mi wori ɗo mi répéta Binta Laali Sow lanɗo laggine jogiiɗo transition o fewro ɗo waɗi piiji bush e makko en tout cas pourquoi sabi hay moni makko ɓeygu sulbes o yii ko remisi morceau makko o bush kirgue no wowli haalaji mo wimi Hajja Binta Laali wii musique ko musique siɗa fala wadde waɗi ɗum no hanniri noon haɗa ƴettali musique makko bonna sa moƴƴini kanko ɗum natto leñe makko e ɗum ɗo kadi ko piiji boy par ce que neɗɗo yaajuɗo ɓen no yigat équipe makko oɗo o wi pendant 23 ans o wonde makko ha joni ɓe woni marama timmi kam wolatake sakleluma la même chose heddiɓe ɓeɓe andi buga groupe Hajja Binta Laali Sow mi yi kadi wona monsieur Saliou Bari kadi hewti ɗo wano Sissoko wano comment dirais je no guidarit la Mamadou Kouyaté Saliou Timbi mi yi kadi orchestre Binta Laali ɓe wonno avant ɓen voilà merci ɓe wonno avant ɓen ha joni ko ɓen Hajja Binta Laali wonditi ara e weltanike ɓe e weltanike Allah e weltanike ɓe ara marama timbi kon ɗumanɗa ko waytora ɗo janggo waɗi face à face ele communauté guileego nani ɗo ala nuni nanaɗo ala uriyoji ke bonata ko nene am Binta Laali ko seydi sogoto gaynayi telimi le fokkitama ko manda kulum faletemi Maymuna Diallo adi jaboɗami seeɗa wayo kiɗoyoyi wayo muñal bonata wayo muñal bonata kajuma wayo yettaɓe Diallo taw siso en no nder mo ala bariɗa notako wayo yettaɓe maɓe siminatu Diallo yettaɓe Diallo ko Diallo woni modiyami mo ala giɗoɗa notako mi yiɗi yettaɓe Diallo mi weltani prési malal bari bari prési Allah watana unammen prési ayɓe ma folatama prési wayo bantingel fokkitama bantingel kaduwanaɓe sereji wo Diallo janggo aray meɗen ngabbi on safi camare namin den na wo fatina nobiri memeri voilà aray ko non woniri merci ko c'est-à-dire on ni janggo yiya goɗɗum namene woni vedette ɓe ɓen Hajja Binta Laali Sow kono Hajja Binta Laali no moƴƴini ko iidata ɓaawo jama on ko billahi wallahi janggo are ɓe yooɓi ko lellata Maymuna Diallo yoɓe ar janggo yoɓe yooɓi ko lellata komin ndiɗo pet ari kono min yonay komin foppo ari minen ndiɗo min yonay yo min yonay ranatana are ha heewa tef are ha biyeji ɗi lella sal on ɗiɗo are yon Hajja Binta Laali minni ha joni Binta Laali Hajja Binta Laali ko bobo groupe maɓɓe on ko bobo wassalam merci beaucoup merci aray émission o lanni laaɓi janggo inchallah direct sur Jama TV on jotto laggine daaro concert Binta Laali on joɗɗon Allemagne Espagne daaro concert Binta Laali on mi andini on janggo haray taaɓe ɗen kala faraɗo sode taaɓe ɓeɗo heddiɗe ɗen tabar ko 100 000 150 000 200 000 et 50 000 francs CFA ɓeɗo taaɓe heddiɗe ɗen réservation on ɓe joni numéro ji ɗi wono faala ƴet 77 649 96 90 96 voilà 649
90 96 numéro président gonno numéro bela joli law yetta 76 481 96 82 numéro Guido Jamao yetta 77 981 wala 37 32 a heddo no taabe maɗe no faarireɗa réservation no faarireɗa ara mi salmini kan réserve taabe ɗen seddi salmini Abdourahimi vraiment confi passé neɗɗo ko konngol ɓeyata ka salmine wano kanko kadi monsieur Alpha depuis to Colobane kanko kadi ko janngo wo so Allah jaɓi o ala wonde mi surprise ɗi janngo waɗata jabir laali to mi ala wonde merci Tokis kadi Amadou Bela depuis Tokis Amadou Bela merci kadi Bari kamɓe kadi fof réserve taaɓe ɗe fof arde mbuɗi taaɓe ɗen kadi ɓayɓe wowlanno en kadi ɓe hulɗi hara en weltanike ɓe président merci beaucoup merci ha jabir laali to merci Mariama Timbi merci Maymouna Mali merci caméraman télé DG régime merci beaucoup à vous tous Merci.